Kaixo entzuleo, gaur karreteriko eta daude batean Homer Simpson entrevistatu behar dugu. Egunon, Homer Simpson. Sorry, I don't speak Spanish or Basque. Ongi, orduan itzultzailea jarriko dugu. What? Where users translator? Okay. Galdera batzuk ditugu zuretzat. They have many questions for you. Okay, let's go. Guazen lehenengo galdera, zenbat hile duzu? How many hairs have you got? In the legs, I have 1 million. In the arms, 1,000. But in head, 3 hairs. Ongi, zein izan da Barten notarik altuena? What is Bart's note? His best note is 5 of 10 in history exam. Is his record. Zenbat aldiz tiro egin du Magik? How many times has Maggie used the gun? I think 1 10, but I am not very sure. Bueno, hau izan da gure galdeteriaren amaiera. Good, bye Homer. Bye. Tan 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 taran, tan 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 tan. Orain gure bilardiaren ordua da. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Gaur semiga rapateari dituko diogu, guazen deitzera. Pi, 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 pi. Kaixo, karretera 74 deitzen dizugu. Egunero egiten dugun txapelketa irabazi duzu. Pipiripip, pipi. Kotxe bat! Ue! Nola? Kotxe bat? Bai? Iuhu! Dori! Iuhu! Ez, broma zela. Txeritxo jorde! Bueno, dialdia bukatu da. Guazen publizitatera. Irabazi nahi baldin baduzu kotxe bat, bidali mezu bat, 7-7-7-7-7-ra, eta zure ametsa beteko duzu. 1,20 balio du IVA aparte. Beno, hau izan da guztia. Hurrengoan arte, karreteratzailea, agur. Heia.